Ideja je, kao i svaka ideja u zimskim vremenima kad imamo puno na raspolaganju slobodnog vremena, eto, dosjetili smo se da mi nekako oživimo te naše otoke koji su samo u ljeti interesantni, pa evo, uspjeli smo, oživili smo ovaj otok bar na jedan dan da bude atrakcija, da ga svi zapamte po dobrome i po neobičnome. Jer dopeljati snig, a pogotovo kad ga nema nigdje u Hrvatskoj, je bila mala kako da kažem, izazov i uspjeli smo u tome. Ja sam Edo Iški. To znači iz Slovenije, ali sam se pripitomio na otoku Ižu. Tu zadnje 20 i nešto godina. Jeste ikad vjerovali da ćete skijati? Ne. A hoćete skijati danas? Ja ću pobjedim. Iz Maribora, Slovenija, evo. Jeste vjerovali ikad da ćete skijati na otoku? Pa nisam vjerovao, samo sam snimao to. I što očekujete od današnje utrke? Očekujem pobjedu, daću sve od sebe i to sam uvijek maštao da budem kralj Iža. Här är svettefulla och sina linksa fötter för att svilla låna, lämna låna. Här solar och fula. Det där sitter stiffen för ett borgar. Ja, så långt. Branko Dukić, veliki pozdrav! Staza je odlična, ovo još nisam doživjela. Ovako nešto na jednom otoku, ovako lipu stazu. Staza je kratka, ali slatka. Staza je odlična, vrhunska. Kako ocjenjujete zabavu? Zabava je još bolja. Ona u Zagrebu je ništa za ovo. Prekrasno, prekrasno. Jel teško? Nije teško. Baš Otkud dolazi? prva liga. Ja živim u Slavonskom Brodu, ali mi je otac sa otoka Iža. Tako da sam po ocu Iška. Jeste ikad zamišljali da ćete skijati? Nikad, to je za mene nešto fenomenalno. Kako vi ocjenjujete stazu? Vrlo teška, zahtjevna, puno kupsera, ledena. Nisam ja što doživio. Ali sva sreća da je kratka. Kratka je sva sreća. Jel se zabavljate? Odlično, Dobra. odlična, Ste lokalni tu? lokalne. Kažete na cijelom manifestu. Odlično, sve Zašto ne skijate? Skija sin, muž, cilj, a mora neko i biti ovdje da ih to čeka. Kako se zabavljate? Neopisivo. Jeste očekivali da ćete doživjeti ovo na otoku? Jesmo, vjerujemo u naše ljude. Od prvog osnovne, drugog osnovne skijane i nadamo se da će biti i dalje dobrih uspjeha i Zadra. Jel bila jaka konkurencija? Molim? Jel bila jaka konkurencija? Pa ja ne znam za konkurenciju, ali eto, rezultati su takvi i nadamo se da će ove biti takvi.